Bugünkü bardığınlardı bir yerge çoğuluşunlardı men suranamın. Ökmet üyüne çoğulunuzlar. Uğurturunuzlar. Bundayda tura düşüngülü bardığı mıyzamdı jol menen geçişimiz gerek. Egerde hazır birөө varıp MVD'ni basıp alıp, birөө varıp GPMB'ni, birөө varıp dağı bir ministerlikti basıp alsak, bizdi koşuna өлkөлөр, Европа, Америка, жана башка koşuna өлкөлөрдүн баары признавать этпейт. Мыйзамсыз болуп калат. Мени эгерде уксаңар, мага макул болсоңор, биринчи очерет мыйзамдаштыралы. Бул мыйзамдаштыруу жолу депутаттардын колунда. Премьер-министр, ее президента деп туруп, булардын бекитип бериш булардын колунда. Эми депутаттарды коркпой, үркпөй, өкмөт үйүнө келип беришин сураныңыздар. Кайсы депутат? 61 депутат керек болот. Кайсы депутат? Депутатка жогорку кеңеш Жок, кайсы депутаттар нелегитимдүү болду? Эми токтоп турбайсыңар. Каяктабы? Старый парламент бар азыр. Все. Мен суранам, спикер Дастан Жумабеков баш болгон депутаттар келип бергиле. Сиздерден муртсаңыз, сиздерден урматтуу, сиздерден сураныч. Депутатыбыз, спикерибиз бирөөнүн чекесине чертпеңиздер. Анткени коркуп келбей койсо, бүгүнкү бардак bir gün эмес, 5 gün. Eskiler ötkөрүп betsin. Тура. 2010 жылы башыбыздан өткөргөнбүз муну. 2010 жылда мына ушинтип ар кайсырды басып алып, 14 убактылуу өкмөттүн мүчөсү келип алып, 14 жака чоюп мамлекетти. Бүгүн мына жок болуп барат. Биз ошолордун катасын кайталабайлы. Biz tarihten sabak alalı. Oşun üçün bugün barıp MVD'ni, SMB'ni, prokuraturanı basıp algandardı, ben sizlerge gayrılamın. Legitimdүү jolga düşölü. Egerde başçılar, minister, gubernator, hakim, ayıl ökmöttör korguldu, eldi gördük, kuup çıkıp attı, savadı, başka kıldı. Birinçilik olur, ketsin, özünün yüzü, egerde çıdasa, beti, sovisi bolsa özlüler öyle ketsin, birinçilik olur. Zamdarı kalmış desin. Moğu bugünkü sistema 2 ayga çeyin işlep duruş gerek. Antkeni 2 aydan keyin жаңы sistema kirgizemiz. 2 ay. Andan aşpayız. Biz 10 yıl, 5 yıl, 2 yıl, 3 yıl kütmeyiz. Reformanı biz. Men bardığını aytayım. Hazır oturunuzlar. Bardığını aytayım. 2 ayın içinde жаңы baş mıyzam kabul alabız. Жаңы baş mıyzam. Жаңы baş mıyzamdın negizinde bir mandattуу parlament bolat. Parlamentin sanın. Sizler el menen kеңешебиz. En köp bolsa 2005 жылкы bir mandattуу okruktu kaldırabız. Antkeni bayağı çiğilgen okruklar dayar. 75 bolçu. Egerde çok azaytış gerek bolsa daha 55'e çeyin düşünüyoruz. Ayağına çeyin ukulaçı, ben aytıp bereyim sizlerge. Andan keyin premier minister degen jok bolot. Ökmöt, prezident, özünчө 2 institut jok bolot dagы, bir gana prezidentin institutu bolat. Ökmöttü prezident özü başkarap, parlament bir mandattуу bolot. 3 aydan keyin, 2 aydan keyin dep atabыз, balkim plus minus 2,5-3 ayga sozulup ketişi mümkün. Parlamentlik dagı bir mandattуу okruktan, prezidentlik da şaylooну ötkөрөбүz. Kimdi arasına arasına şayloo anan sistema, kurultay sistemaсын kirgizemiz. Bul degen söz. Uktular, ayağına çeyin uktular. Urmattуу elcür. Mınakey, uşunça magan işenip, uşunça el toптолуп, meni uşul жерге чыкырып атканыңыздан кийин ишеним көрсөтүп. Magan da угуп койгула. Men aytkandı kılgıla. Men tuura emес jolgo ündöbөйм, tuura emес jolgo sүйрөp ketpeyim sizlerdi. Konca tuura jolgo. Oşun üçün uğuңuzдар. Hazır birinci кезекte deputattardын tuğandары деле болсо керек, уш жерде çalıp, korkpой үркпөстөн өкмөт үйүнө чогулуп бергиле деп чыкыргыла. Bir çekesine çertpegilе. Мына eski parlament. Men жаңын айтып атканым жок. Anı tapşırma verdik, istiyorlar adamlar, istiyorlar. Az zaman ettiler. Hazır toktop dururlar. Hazır uksalar bayram. Men hazır sizlerge mamleket qanday jol menen geçişimiz gerek? Mamleket. Oşonu aytып atam. Biz uşunu jolga salıp alalım. Sizler jardam bergile. Anam dagы bir suranıç. Эми мына
Akırkı 10 yıldan beri biz uşu bir hakikatsızlık menen kuruşup geldik ya. Mına sizler bardığınlarga malumat жетti. Bundan 8 yıl murun uşul jerde miting uyuşturup kamçıyak taşın yökөz kamalганбыз. Bilesiңер. Анда биздин бүгүнкүдөй смартфонубуз жок болчу, интернет, YouTube, Одноклассник, Facebook деген жок болчу, Instagram деген. Мына акыркы 4-5 жылдан бери активдүү колдонгонуңар үчүн толук информацияны алдыңар. 2012 жылы бизди камаганда, бизди эл душманы кылып көрсөтүп салган. Бардыгыңар мына ушу север айрыкча түштүктө Камчыяк Ташиевдин 7-чи каналы бар эле, ал туура маалыматты жеткизип атып, түштүк толук информация алат эле. Түндүккө эл душманы кылып таштаган. Акыркы 3 жылда мына сиздерге мен информацияны жеткире алдым. Благодаря ушу соцсеттердин аркылуу, YouTube аркылуу дегендей. Толук маалымат билесиздер. Эми, эгерде толук ишенсеңиздер, мага ишениңиздер дагы мен көрсөткөн жол менен кеткенге макул болуңуздар. Анан азыр өзү чуу кылып ушул жерде мындай ышкырып кыйкырып бири-бириңер менен жөөлөшүп түртүшпөстөн бу дагы коркунучтуу. Мына бирөө жыгылып калса аны карабай атасыңар. Тебелеп өлтүрүп коюшуңар мүмкүн. Ансыз деле мына кече күнү канча кишибиз жарадар болду. Экөө өлдү деп уктум мынакей. Ошон үчүн эч кимге өлүмдүн кереги жок. Каалабайлы аны. Кыргыз мамлекети, кыргыз эли түз жол менен, ынтымак менен, анан эң негизгиси сабырдуулук менен жеңели бардыгы. Ошон үчүн мына сабырдуулук менен качан гана сабырдуулук болгонуңарда жеңишке жетесиңер. Мына канча жылдан бери сабырдуулук кылып келатасыңар? 10 жылдан бери. Мына 10 жылдан бери, акыркы 10 жылдан бери келип мына эң аягына сабырдуулук кылгыла. Эми мындай болот да. Бул жерге келип кайра чогула бербесек, менин суранычым да силерден. Региондордон келгендериңиздер бар. Биякта шаар ичинде туугандарыңыздар болсо керек. Жок болсо өзүнчө уюшулуп, бу жерде керелгечке тура бербестен азыр тарап. Дагы ар кандай провокация болуп кетип, бири-бириңер менен мушташып, дагы болбойлу тарап. Азыр мынакей колуңарда Кудай берген смартфондор турат. Эгерде керек болсоңуздар, бут тозгондор болсо, мисалы ушу мен айткан жолго бут тозуп, ушундай эле бир каршы чыгып, ушунча турган болсо, мен сиздерге Facebook аркылуу түз эфирден кайрылам интернеттен. Чоңуңар деп. Ошондо угуп туруңуздар. Ошондо кайдыгерлик кылбай келип берсеңиздер болот. Мейли каякта болбосоңуздар. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Азыр бизде 2010 жылы ошондой болгон, 2005 ошондой болгон. Түз жолду көрсөтсөк, олигархтар чыгат, анан шустрийлар чыгат, алар келет дагы элдерди уюштуруп туруп, жанагындай баклаш кыргыттырып, тапыч кыргыттырып, бул туура эмес кетип баратат, тиги бул деген ушундай бир акчасынын күчүнө салып, мишайт этиши мүмкүн, бизге тоскоол болушу мүмкүн. Эгерде ошондой тоскоолдуктар болсо, мен сиздерге эч жашырбай, мурда түрмөдө жатып, мен силерге кайрылалчу эмес элем. Болбосо, эми аяктан телефон запретта. Азыр мына чыктым, эркиндиктемин. Кайрыламын бүтүндөй кайдыгер калабай келип калсаңыздар болот. Бирок эч кандай мушташ, кырылыш, уруш талашы жок. Сиз өзүңүз башкарасыз. Сөз берүүчү. Bir minut. Hurmatli tug'anlar, mana bardığınızlar Sadır Japarov'dan boşladığı için kurashingizlar. Rahatçılık bildiremiz. Hurmatli tug'anlar, bugün Sadır'dan aytganına ma'qul bo'lsangizlar, 2 aydan keyin Sadır Japarovni prezident qilamiz. Hurmatli tug'anlar, egerda bardığınızlar mizandan çıktığınız kelmese bugün keçindiye uca Sadır Xudo kalasa mamleketimizden prezidentinin milletin atkarıcı. Boşandıktan bardığınızlar mizanı saktanızlar. Deputatlar çoğunluğu değerinizde. Bilemezse bağırtaş olur. Hurmatli tug'anlar,
unutmayacağımızdan. Yani hazır. Tabirakay, hiç kanday maradiyosuna akıl vay. Madaniyet tuğrumuzdu gösterdik. Akırı taraf getirinizler. Yine de taraf getirinizler. Biz varıp kurtarız. Biz varıp durup birlikte legitimizasyası boyunca iş yürütüyoruz. Biz gitmeyiz. Kamasın matrayım. Kamasın matrayım. Matrayım ne? Cemrek tutar kamalı. Gitmeyiz. Sakın sen revolüsyonlu komitet tüzüp duruyorlar. Народный судқа бермейлі трибуналға. Трибунал қылбайлы. Елдік сот менен. Қадірлі мүрже. Революционный комитет народный трибуналға. Қарауыз айтқан ұлсыңыр. Жасылар, тыңыздар, ұлсыңыр. Atsın bardak bol. Болашаққа туған ұрық елін жұту заманғыда көр. Қырғызстанымыз жақсы мыйзамды жолға түсіп, Қырғызстанымыздың башында ел жұрт деп, башын сайып іштей тұрған жетекшілеріміз болышына Алла Тағаланың бұйырып, насихат көр. Hurmatlı жастар! Садыр Нұрғожаевич. Dostlar hazır. Derçi, el taraf atat, aytıp koy, el taraf atat. El turgulaç. Jur, sizler talağınlarını aytpay turuyla getip veresingler. Revolüsyonu kim aldı? Biz aldık. El aldı. El. Taraf ağladık. Taraf. Matrayimовтар kamalsın. Sokağa geçsin. Sokağa geçsin. Matrayimовтар kamalsın. Saylıonu biz anlayız saylıon taravay. Hayra saylıon gerek yok. Hayra saylıon gerek yok. Gitmekle. Biz de aldap koyun. Tuğandar. Gitmekle. Tuğandar. Azı getpey turgular. Sıymık japı geletat. Oşol barın kusturat bilesine. Böylesin. Kıtay'ın karşısını böylesin. Asılbek, Cembekov'da kamayız da. El dur taraf ağla. Taraf ağla. El taraf ağla.